Om Swastiastu. Om Awignamastu. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Ya Nama Swaha. Inggih idadani para pamirsa ring dijaja pada melinggih utawi megenah. Dokirin sampun aturin titiang idadani sareng sami sapunapi pemargi pakem utawi parikrama rikalanging ngawin tenang bebawasan alaki dampati rabi. Dokirien sane margang titiang inggih punika sane kebos memadek utawi medarma swaka. Duane akeh pikarsa para pamirsa tani tresna sing titiang mangde titiang lanturang bebawasan indek pemargi rikalaning ngawin tenang ngamet pinet bebawasan alaki dampati rabi sane kebos kawin lari utawi ngerorod kadiasa punika. Sane pacang aturin titiang idadane sareng sami inggian punika nganutin dresta desa Kalepatra sapu papi pemargi ring suang-suang Banyar ring suang-suang desa Pekraman duwe. Mogi-mogi ninten jedoh lempas ring desa Pekraman idadane sareng sami. Sane pacang katur melea bos-bos inggih punika pemargi ngerorod utawi kawin lari sekadi ring desa Pekraman Denpasar. Inggih dadane para pamirsa sane dahat mustika yang titiang. Rumase jenar garjite paritusta manah titiang. Mejanten sampun sangkaning pangenan saha amin tesih karunianida sang yang para mekawi rahina nemangken persida mewali titiang. Beli made pakang raras mesado ajeng magenda wirasa magundang wirasa mantu kering para pamirsa sareng sami. Sakimon ngerini titiang ngelungsur geng renem pengampura dowaning kawi mudan titiang risejeroning bahasa basita tata titi pari kramaning ngatur ngamet pinet bebawasan alaki dampati rabi sane katur wawu memaling utawi ngerorot. Yening pakem sane muasta ngerorot utawi kawin lari nika sinalih tunggal sane patut kemargang rien serahina utawi enjing pemargi jaging ngwentenang pengelukuan kadiasa punika. Sang maka kalih perdana lan purusa sane lanang lan istri lanang wadon patut pedak ayat tangke ring perjuru banyar adat lan dinas ring bebanyaran sang meraga purusa. Irike perjuru adat lan dinas jagi mataken ring sang meraga perdana duaning niki kawin lari meparih tes-tes lages perjuru adat lan dinas sapunapi pemargi. Duaning napi prajuru adat lan dinas duwe jagi mepari tetes mangde sampunang pemargi puniki sangkaning walat kara nika memaksa kadiasa punika yening sampun pada lulut asih tresna kadiasa punika patut kadiatur ditang waru prajuru adat lan dinas sering bebanyaran sang meraga purusa metaken ling sang meraga perdana napi daging-daging pitaken prajuru adat lan dinas gek kadiasa menika kasaran titiang matur kenten sabah wacana prajuru adat lan dinas sareng kalih mriki yen enten diwang atau titiang miragi jagi memargi pawiwahan sane ketah ke bos kawin lari ritat kalau mapari tetes napi gek saya waktu sangkaning tresna sangkaning lulut asih ring sang meraga lanang kadiasa punika. Nah kalau rike raris nyaurin nyahwis rages sang meraga istri saya waktu jero perjuru adat lan dinas
wantah titiang sangkani lulut tresna ring titiang medue calon kenan bawasang dumun rabin titiang kadia sapunika. Sesampun lagi mapariseta sing sang meraga perdana au ralus kecawis ring sang meraga lanang kadia sapunika. Niki pariatna pisan siksa pisan perjuru duwe maparites-tes duaning malaya bos-bos rekalaning sang perdana purusa lanang istri kadia sapunika lanang wadon sampun keparites-tes sangkaning lulut asih payuhan puniki wawu wenten napi wastani bebawasan malih wenten rerepi utawi sewala patra sani patut kelingga tanganin ring sang meraga lanang wadon. Irikeun sapunapi daging-daging rerepi sewala patra punika nyih nayang sinalih tunggil nah nikan judul bantang rerepi punika sewala patra punika niki sepatutnya wajib kita ke aturin titiang ida dan sarang sami wajib dan dados metik niki ngangen ketik-ketikan patutnya ngangen tulisan tangan kadia sapunika mangde mah Cina sang meraga lanang sang meraga istri wantah sang kaning tresna sareng kalih nika angen bantang dumun sesampune raris kelingga tanganin sang meraga lanang lan istri medaging raris materai 10.000 sareng kalih wawu perjuru adat lan dinas titiang disampun dimemparis tes wawu galang kayun perjuru titiang ring bebanyaran purusa wawu kayun ngelingga tanganin sapunapi disampuni raris sang meraga lanang sang meraga istri perjuru adat lan dinas sampun ngelinganin penaka saksi ring uposaksi no dia sesampun dimemparis tes enjing benyang nah niki kawastanin ngentanan pengelukuan sapunapi pemargi pengelukuan nah niki nalar pariatna puniki rikalaning sampun ke gamel rades niki rerepi sewala patra sani sampun kelingga tanganin antuk sang meraga lanang istri perjuru adat lan dinas ki benjang nih saking dijauh upami sani istri nika ring sadmerta belaluan wawikendan nih kan. Nah niki wenten wala penyelidi utusan dan sani jagi ngawentenang mekerap kambi sani jagi ngambil niki makta mereka nyujug raris niki wala penyelidi sira dados misan minon sarang 3 papat kan beceknya jangkap ang sarang papat manda jangkap nika jumujug dumun ngojog kan aturin tiada dan sarang sami sani membuat pisan rerepi nika jumujug ring perjuru adat lan dinas genah bebanyaran ring sang meraga perdana. Napi mawinan kadia sapunika napi jalanan titiang mando jumujug ring perjuru adat lan dinas ring genah bebanyaran sang meraga perdana. Niki pariatna hati-hati niki. Dawaning sapunapi yening bawasang mangkin kawin lari utawi ngrorot wenten ketiga jalaran alasan napi mawinan wenten kawin lari utawi ngerorot kapertama wenten raris kaping siki dan boleh persetujuan saking yayarana guru rupake sang meraga istri napi mawinan tan persetujuan tengah dumun kaping siki jalaranipun wenten alasan sinali tunggil sang meraga istri nika jagi kejangkepan untuk semeton. Nah nika jalan pertama tan disetujui niki perkawinan pun niki duaning wenten napiatan laca-laca pakingkin pari dab-dab sang meraga istri jagi kejangkepan ring semeton lanang dengan dumun. Kaping kalih wenten jalaran alasan napi tan menerima pemadikan pun nika. Kaping kalih wenten alasan sang meraga istri nenten sayaga nenten siap jagi nampenin keluarga agung saking purusa ada sepenika yen nenten sanggup tan sumanggam jagi nampenin menika tan akeh jalaranipun menawi teu sangkaning secara materi keuangan genahipun sane dahaten kosa pisan dan sayaga tan siap jagi nerima maha kulina keluarga ageng saking purusa kadia sepenika kaping siki tan sanggup aturin titiang malih
sang meraga istri jagi kejangkepang ring semeton sane tiosan kaping kali genah sane dahaten kosak tan sanggup dari kaping 3 wenten awal alasan secara materialistis, secara finansial yen sampun memaling tan akeh ngemedalang perbiye nika alasannya. Lare sampun api sesampai nuju mujog rage sang meraga maha kulina keluarga kecil pengelukuan niki saking keluarga Purusa. Nah pi alasan titang jumujog ring prajuru adat lan dinas. Niki ile dahat yen wala penyelidi keluarga Purusa sane lanang niki langsung tumus ring genah sang meraga perdana napi malih jalaran dasar tan setuju dika tan becek pemargi bisa lempas ring untang babawasan dados kentan dados teh. Nah niki yang sampun jumujog rien ring klian adat klian dinas pinake angen pemargi angen sesuluh menjalaran antuk damar sentir sekadi desa mawacara ring dan pasar. Jadi atur yang galang makin ring margi-margi tetap nika ngangen damar sentir jumujog ring perjuru adat lan dinas sampun nika terima raris rerepi nika saking samping lulut asih senang pada senang cinta sama cinta niki perjuru adat lan dinas wenten pice bawas menang-menang dumun sampun mereka jumujog dumun titiang jagi mereka dumun kentan bawas perjuru adat lan dinas ring bebanyaran sang meraga perdana. Ri sampune rages perjuru adat lan dinas bebanyaran sang meraga perdana ring istri nika tampi tan tampi sani untang pisan tan sewala patra sampun ketampi sampun kauningan 1 kali 24 jam mangda sampun rerepi sewala patra diki keterima untuk keluarga saking perdana sampun ampun galang pemargi penika dan sampun ngemetuang biota malih kan. Nah ya diastunnya upami tepung mibar ngamres duaning nitan persetujuan sani untang dipisan kan rerepi sewala patra yang sani ke bawah sampun saling senang saling tresna saling lulut asih nika untang dipisan sampun keterima yening sampun keterima perjuru adat lan dinas upami aduaya cita raris nika sang meraga perdana puniki atur ring perjuru lan dinas nggih dane perjuru adat lan dinas doaneng sampun pemargin pianak titiang kadiasa punika yen bilih kangkat pinunas titiang mang deledang raris napi tawadan sanding luku niki dados sampun beriki sampun apiang man sampun ia panak titiang tresna yen ngkenten bebawa sang meraga perdana wahwu perjuru mewali malih bapak-bapak keluarga Purusa sampun kelugra mangda bapak kocap mereka mungkin mentenang ngatur sematra. Nah niki menlabda karya pemargi yening tan bangyang sampun puput roh mereka sekadi atur tangwa mawan ditiang malih untang dipisan kan sewala patra pemberitahuan pengeling-eling saking sang perdana sampun kegamol nika sampun pun cukup sampun ampun tan dados perkara malih nika sampun gitu. Setuju tan setuju untang nipisan sampun keterima indik rerepi punika sewala patah nika yang becek je kayun sang mera perdana adu aya kita ikhlas walat tan walat kare sangkane walat kare kadiasa punika sani ke bos dumun Siti Nurbaya atap-atap pang punika kan nggih Pak mengenten ya mangda titiang ngunding sani cen keluargane ke sani ngambil lokan titiang awu perjuru mawe mali Pak sampun kelugra Pak Dado sampun Pak mereka mungkin tiang je nyarang kentan baos perjuru adat lan dinas awu sinarang sami ampun mereka sapunaki basa basite ka pertama mejantan sampun nuna siwang nuna sampura ring kawentanang pemargin pianak titiang kadia sapunika langsung sampun yen ning bilih kangkat pinunas dan kentan niki sane ngeluku niki sane makta damar sentir niki sekadi atur tengok sia diastun yen sampun galang sulur pemargi tetap ngangen damar sentir sekadi ring den pasar nika wantah pemargi nika raris nika sang meraga wala penyelidi utusan saking sang meraga Purusa tetap nuna siwang indek pemargian anak alit kadiasa pun niki
Rari sampun nika kesuserang sampun niki sekadiatur di tengau rerepi napi yen ning dalang kayen sang meraga perdana wawu ngelantur babawasane dado sampun sepisan wadarang sampun napi kayen sang meraga purusa malih pidan jagi sang anak alit dua jagi natap sesayut arda dari suari sani ketah ke bawah mobil kala sampun dados laca-laca pari dadap niki wadarang sampun rika yen neng ledang sang meraga perdana nampi indik rerepi punika dados sampun sepisan penglukuan nika malih tigang rahina malih petang rahina sesampun ngwenten nang penglukuan wawu malih wenten utusan mau pari dap-dap ngojah minakadi sapun api pemargi malih tigang rahina nah nika wenten babawasan inggih dane sang medue anak alit istri sani dahat mustika yang titiang dahating para mesuk semua kadiasa punika atur titiang duaning sampun ketampi raris sewala patra titiang pina keutusan sageng titiang medue pianak sang meraga purusa nala sampun galang jagi nampi ingyan titiang sampun boleh pedaya tangkir ngida sang adi karana pandita luwe sang meraga sulingge malih umpami ni malih tigang rahina sani auku sani jagira auku nika malih minggu depan kali rika titiang jagi malih wenten nang babawasan sapu napi embas pengandikan ide sang adi karana pandita luwe sang beraga sulingge kalau rika titiang jagi matur malih sapu napi pari dab-dab titiang malih pidan titiang jagi mabia kala munggah pewidi widanan dika akeh malih argumentasi malih yen yang ledang raris nampi babawa sang peniki jagi mabia kala ngawenten nang pani geraha widi sane ketah ke bawah sepoyowahan sepisan sampun dados tunas rikala ni titiang jagi ngamet o kedue malih awuku sane jagi rao manut emas pangandika sang meraga sulingge yen yang mugi-mugi nenten-nenten kapiambeng kapialang iri-kiring jero ring pecanggahan duwe sepisanan titiang manda pupur raris pemargin titiang pula pali parikrama anak alit sarang kalih maduluren raris antuk jejauman tipat bantal kadiasa punika. Nah niki yang becek penyawe sang meraga perdana sane medue anak istri ketampi sampun nika yen enten bangyang puput sampun nika dan bangyang sane sering panggih titiang yen sampun medaging sang meraga perdana ayahrana guru rupaka sane ngopo pira anak alit tan setuju dasaran sekadiatur titiang wawu tan bangyang sampun puput sampun nika penapi je patutnya pemargi sekadi dika bangyang ampun sampun bermakna jejauman malih sampun malih mriki mewali kenten yen yang pada galang ya penyawe keterima raris nika penglukuan keterima indik pepadikan jagi makta jejauman ngamet malih pidan lanturang malih inggih dane sang sane ngopo pira anak alit rikalane titiang jagi ngemargang upacara natap sesayut arda suari sane ketah ke bos mobil kala langsung sepisan titiang jagi ngawintanang upacara pewidi widanan sane ketah ke bos pani geraha widi mangda dahating pramaledang ragis semeton agung diki maha kuliner diki mangda ledang tedun napak cokor ring pecanggah titiang mangda pada uning kawintanang titiang tadi asa punika rades bawasan itu pinaka saksi ring teriu pun saksi no dia mau cecinga mau jantan sampun rumah seangayu bagel anak titiang yening keluarga riki keluarga agung riki sampun persida raris dahating prameledang jagi napa cokor tedun rikalaning anak alit dajina natap sayut ada nesuari kalau rika mang detit yang sampunang memboya sampunang lawa-lawa inga-inga saja ya panak raga gane upacara nanika banget penunas titiang mogi-mogi nintan-nintan kapiamang kapialang nanika pinaka cihna titiang sampun ngemargiang upacara pebiakalan munggah pewidi widanan kadang sapunika ya niki sampun kelugra saking sang meraga perdana mewali wangsul lari enten setuju kedasarin nanti sekadiatur tentang sanewawu dan keterima malih napi tani nika jagi ngamet nah biasanya makta jejauman tipat bantal napi je malih bebawasan punika bebawasan jagi ngamet anak alit bangyang sama nika puput
Wawan di tiang malah ia yang untang pisan ke sana penting saja rerepi pemberitahuan pengeling-eling anak alit sampun kawawa untuk sang meraga purusa kesaksian radis untuk napi dani perjuru adat lah dia sampun berpuput karya unika kan. Sakimon sani hake hampuran ke memboyo di tiang benyol di tiang gede ya ning sampun ke dasaran atau tan cumpu tan sumangem tan setuju anak alit keambil sekali atur tiang awu ke dasaran atau tan setuju tak ada demun akeh sampun panggil di tiang dua ning sering di tiang memergi ka dia seperti yang sampun wenten putu wenten cucu kalau rika nyambung sampun terus nau malih sani sampun memergi kentan ke nak kedan panak tiang nganten ngudak ya tuang di panak tiang kita upami ni ke dojo nyang basis ke sampatan di tiang akeh piragi di tiang sakimon yang sampun ngemas putu ngemas cucu ka dia asam ni ke sampun wawu pada napi ada adwaya cita angelung cita ring pakayunan wawu tanya-tanya rek sedon kaya ngudak ya tuang bakat panak di basian natap delok je barang nak kedan sakimon akeh panggih di tiang ritat kala jagi sampun ulamang ni ke mandarao ritat kala mebia kala sane panatikan kedes dan ledang arsa rauh endan nah niki yen tiang sering metungkas inggian bebawasan puniki napi jalarane ritat kala yen yang pada sampun pada lulut asih lanang lawan istri lanang wadon sampun pada cumpu lulut asih kadiatut nike dan minta jalanan malih guru rupa ke ayah rena nak istri ni tan rauh yang dumun saya waktu ni kan tan rauh manut solo di tang newe patut ni ritat kala sampun wen dan penyoh ka dia sap ni ke mana ledang no dia macam cingak pina ke saksi ring terupa saksi becek anja sampun rauh nah wen tan alasannya bon nanti kemudi mau biar kala ka dia raga bersangat je bedang lah mantu di ke akeh no kentan nika tan masuk akal gadet yang dumun yang sampun dia pada galang penapiangan menawi teu niki sane ke bos jatuh karma arde nari suari purusa lan perdana sampun metemu tangan mesanding linge alaki rabi iraga dados nak tua nak lingsir sane ngopo pira nak alit tan wenten jalanan malih tan wenten bos tan setuju ka dia asa punika inggih sane aturan di tiang niki sekali atur di tiang wawu di tatkala di tiang mabah acara ni puniki wantah nganuten desa kala patra desa mawo cara kadiasa punika pisan ngiring benyang pungkur kawanen malih sakimon wenten pinunas di tiang di tatkala di tiang nganganen bebawasan puniki duaning kawi budan di tiang ris jeroning basa basite tate titi pari kraman yang ngatur ataupun miber tan manah titiang nyapa kadiaku nasiken segara mejantan sapun pamiarsa akeh sani sapun wibuh linging sastra pascat widagde ring sidoning baba sapuniki duaning kadia sapunike sedurung puputan titiang minakadi babawasan puniki nintan lali titiang ngelungsur geng rena pangampura pisan inggih kadia sapunike persidangan tu titiang ngaturin di dadane pamekas para